биха бу журапчыга боллагана именно бу телеттебетер МАУ агентство по развитию местных инициатив телеттага бүгүн боллагана правительство холбуячыта Никифоров Михаил Владимирович кэлен манна хадда кулелил роббутун тугунан жаратан аббытын кэлен биссен бадда онна кэлен шөй баятилер этте хаңа технология кирерге холобура ты хаастуата онна бу информационный хаңа технология тупсаргар холобура хаңа проекттер оңорохонгейин үшөйдү күлелехен динусун этиетте онна тон бу энники кенеаскага даганы осынан бу ылпакаларга даганы ты хаасын жартын жонга даганы осынан тухалак телтейен осынан биркетен бардайын бихи боллагана бүгүн именно Михаил Владимировичка бисинедибиттен бу 2 хүббе бир хылттан үлелебит холобура үлебитин онна бу бәбит боллаган проект быгытынан агротуризм тугуна бу Россияда дүнен агротуризм осынан хайды бутын ин онна бәбит проект оңромута тоотун көмүскатибит антон бисеннери дем бола булай бисеннедибит онна бу IT өтүнөн буллаган те хаңа бәбит 2 проекты бисеннерен мандык даш үлелектактен көддөрөн антон бахарам бидибит